बिटिआर सरकारनि सिङाव दुंहाव थासारि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव सासे आइजो जाय आइजोआ गोरबोआव गथ' दंमोन। बे गथ' गोनां आइजोआ हस्पिटालनि मानसिफोरजों हस्पिटालाव लाखिजायैनि जाहोनाव हस्पिटाल सिंनि हासुग्रा खथायाव गथ' जोनोम होदों। नाथाय गथ'आ थैबाय। बेनि सायावबो सावरायगोन आरो माखासे एसिडजों गाग्लोबनाय बेनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायावल' खोथा सावरायगोन। गिबि टपिकआनो जाहैबाय गिबि आपडेटआनो जाहैबाय राजस्थान रायजोनि कारावलीआव सासे 18 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ देरफुनाय सिख्ला जालायखौ किडनेप खालामनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा किडनेप खालामनानै लांखारनानै एसिडजों गाग्लोबनानै बिनि गोथै सहखौ दैखर सिङाव गारना दोनदों। नाथाय बे दुथांफोरा सोरमोन, मानि जाहोनाव बुथारखो, ना जिनाहारि खालामसो लांदोंमोन, बिनि उनाव एसिडजों गाग्लोबदों, बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे मोनसे थांलायबाय। दाना फैदो नेक्स्ट आपडेटआव। जोंना नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय उत्तर प्रदेश रायजोनिफ्राय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सरबद्रायाव गोरबोआव गथ' गोनां सासे आइजोखौ जिल्लानि फाहामसालियाव डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव लांनायाव हस्पिटालनि मानसिफ्रा एडमिट खालामनो थाखाय हेंथा होनायाव, माने बेहाय जायगा गैया नोंसोरो बिदि होननायाव, बे आइजोआ सहायनो हायियाव हासुग्रा खथायावनो गथ'खौ जोनोम होदों। नाथाय जोनोम जाखांनानै गथ'आ जिउ गोमादों। जिल्ला हस्पिटालनि गाज्रि आखुथायनि थाखायनो बे जाथाया जानांबाय। गथ' जोनोम होग्रा आइजोनि मुङा जाबाय रश्मि। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। हस्पिटालनि नेग्लेक्ट खालामनायावनो बे आइजोआ गावनि उदै सिङाव 9 दान लानाय गथ' गोरलैखौ जिउ फोजोबनांगौ जाबाय थैबाय गथ'आ। गोबां दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। बेबायदिनो गोबां गाज्रि हस्पिटाल दङ। सोरखारि फाहामसालिफोरनि माखासे डक्टरफोरा, माखासे मानसिफोरा गोबां गाज्रि मानसिफोर दङ। दा बेनिखायनो बे जाथाय जायो। दानिया फैदो नेक्स्ट निउसाव। जोंना नेक्स्ट निउसानो जाहैबाय बिटिआर सरकारनि सिङाव दुंहाव थासारि। इउपिपिएल आरो बिजेपि हानजानि सरकारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनाय होननानै बिटिआरनि इएम उरुप कुमार दे बिथाङा बुंदोंमोन। दा बेनि सायावनो इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथाङा फिनजाथाय होदों। बेखौ खोनासंबानो जाबाय। उरुप कुमार देआ मैयानो बुंदों उदालगुरियाव 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै। मैयानिफ्राय दिनैसिमथ' 1 सेकेन्डनि बारलांबाय। सरकाराथ' बायाखै, नङा होमबा? गतिके जोंहा बेवहाय उरुप कुमार देजोंहाय खोथा गैया। जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे दैदेनगिरिफोर दङ, बियो माने मिनिट बाय मिनिट, सेकेन्ड बाय सेकेन्ड, दिनैल' नङा, सिगांनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सरकार दङ दादों अब्लानिफ्रायनो जोङो रायज्लायबाय थादों। जोङो मोजां सोमोन्दोआव दङ। बेवहाय सरकार बायनाय सिफायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जोंना सरकारा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा सोलिगासिनो दं, बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। जोङो बिथांखौ खावलायदों। बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बिबान दङ। जोंनि जे सावस्रि बिफानखौ बिथाङा सामलायो। बिथाङा सावस्रि बिफाननि इएम। दा सावस्रि बिफाना वान अफ दि मस्ट इम्परटेन्ट बियो डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै गासिबो बे बिफानानो बेखौ नायो। गतिके हस्पिटालफ्रा जाहाथे मोजाङै थायो, डक्टरफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो, नार्सफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो, बेफोरखौ बिथांखौ नोजोर होनो जों खावलायदों। बिथाङा बे सरकार बायनाय सिफायनाय बेफोरखौ जेबो खर' सानांगौ गैया। बे बिथांनि आवथायावबो फैया। जिहेथु जोङो जोंनि जे भारतीय जनता पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडारशिपजोंहाय बिराद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि स्टेट लिडारशिपजों जोबोद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोजां सोमोन्दोआव दङ। बिथांनि लिडारशिपआवनो, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआवनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय सुपार 50 बायदि मोनसे बिथांखि बिथाङा लानो हादों। दिनै 20 तारिखआव, नैबे 20 तारिख जुलाइआवहाय गासै 3865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो जे 75,000 खरि रां होनांगौमोन, बेनि 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ। मोनसे जायगायावनो लेंहरनानै चेकखौ होनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे जों अनसाय बिथांखि होबाय, गियान सोरां बिथांखि होबाय। दा नोंथांमोना बेबायदिनो गोबां मोजां स्किम दिनै 2.5 बोसोरावनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मावफुंनो हादों। दा बेफोराव रायजोफ्रा जोबोद माने सेटिसफाइड, हाइलि सेटिसफाइड। बावहाय सोरबा सासे इएमआ माबा मोनसे बुंदोंबा बे माने बे जेबो खामानियाव होआ। बिथाङा मा खारनाव बुंदों बेखौ बिथाङा स्पस्त'यै बुंनांगौ। जोंहा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं गैया। सोरबा इएमआ माबा मोनसे सोंनायाव माबा मोनसे बुंफ्लांदों खोमा, आं सान्दों बिथाङा बुंफ्लांदों, आरो बुंफ्लांदोंबा बिथाङा थाबैनो निमाहा बिनांगौ।
তেখেতৰ বিভাগটো চাব তেখেতৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চবতকৈ বেছি মানে বাজেট তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছে ওৱান অফ দি বিগেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া নিদিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বেলেগ আমাৰ বিলাকতো কোনো কোৱাই নাই কথাই কোৱা নাই তেখেত অৰূপ দে ডাঙৰীয়াই কৈছে তো তেখেতৰ হয়তো আৰু এছপিৰেশ্যনছটো বহুত বাঢ়িছে কিন্তু এছপিৰেশ্যনছটো বাঢ়াতকৈ তেখেতে ৰাইজক সেৱা কৰাটোৱে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰখন আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ধুনীয়াকৈ চলি আছে আপোনালোকে দেখিছে আমি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত আঢ়ৈটা বছৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ শান্তিত বসবাস কৰিছে সেইটো আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ উপলব্ধি হয় লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে পপুলাৰ স্কিম যেনেকৈ আমাৰ কি কয় এইটো সুপাৰ 50 মিছন আমি লঞ্চ কৰা হৈ আছে ইয়াতে অঞ্চাই বিথাংকি স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছে জ্ঞান চেৰাং বিথাংকি লঞ্চ কৰা হৈছে ইমান আঢ়ৈটা বছৰতে আমি ইমান কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম কৰিব পাৰিছোঁ এইটোক লৈ আমি বহুত মানে গৌৰৱ বোধ কৰোঁ আমি বহুত মানে গৌৰৱান্বিত হয় এইবিলাক কাম যে আমি কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে একজন দুইজন হয়তো হঠাতে তেনেকৈ মানে আমাৰ অৰূপ দে ডাঙৰীয়া তেনেকৈ ৰেগুলাৰলি প্ৰেছ মানে তেনেকুৱা ব্ৰিফিং বা প্ৰেছৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যনছ হয়তো নহয় যোৱাকালি হঠাৎকৈ তেনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন হোৱাত তেখেতে হয়তো ইম'চনেলি কিবা এটা মানে জাৰ্ণালিষ্টে সুধি দিয়াত মানে এইটো নাভাবাকৈ কিবা এটা কৈ দিলে দলৰ ফালৰ পৰা বিজেপি হাইকমাণ্ডক কিবা জনাব নেকি আপোনালোকে বিজেপি হাইকমাণ্ডক আমি নেশ্যনেল প্ৰেছিডেণ্টক আমি চিঠি লিখিছোঁ আজি চিঠি লিখি পেলাই এইটো জনাইছোঁ যে এনেকৈ এজন পাৰিষদে এনেকৈ কথা কৈছে আমাৰ এলায়েন্সত যোনটো মানে এলায়েন্সৰ কাৰণে ভাল নহয় চৰকাৰৰ ইমেজৰ কাৰণে ভাল নহয় তো তেখেতে এজন ৰেছপনচিবল হৈ পেলাই চৰকাৰৰ ইমেজটো তেখেতে চিন্তা কৰিব লাগিব লগতে আমি যিহেতু UPPL আৰু বিজেপিৰ এলায়েন্সটো এনে হোৱা নাই এইটো মানে বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফাটো ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিজেপি আৰু UPPLৰ এলায়েন্সটো হৈছে আৰু আমি এইটো মানে আশা ৰাখিম মানে আখৰে আখৰে যাতে আমাৰ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত যিমান এতিয়ালৈকে বহুতখিনি হৈছে আৰু যিখিনি হ'বলগীয়া আছে এইবিলাক অতি সোনকালে হ'ব আৰু আমাৰ এইটো UPPL আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনতে গোটেইখিনি যিখিনি দফা আছে বিটিআৰ চুক্তিৰ এই দফাবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বুলি আমি আশাবাদী পৰিষদে বিজেপিৰ EMক প্ৰশ্ন কৰিছে এইটো বিজেপিৰ এটা ইণ্টাৰনেল মেটাৰ হয় আমি UPPLৰ পৰা মানে ইয়াতে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই এটাই কথা যে এছেম্বলিৰ ভিতৰত সকলো পাৰিষদৰ সকলো MCLৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ আছে সুধিব পাৰে এইটো আনচাৰ দিব লাগিব যিবিলাক মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে পৰ্টফলিঅ' লৈছে যেনেকৈ আমাৰ চিফ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো প্ৰশ্ন সোধে তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিলে তেখেতে উত্তৰ দিয়ে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিয়ে তো ইয়াতে কোনোবা EMে মানে নিজকে ছুপাৰ ভাবি পেলাই প্ৰশ্নটো উত্তৰ নিদিলে এইটো ঠিক নহয় উত্তৰটো দিব লাগে ইয়াতে বিজেপিৰ পাৰিষদে হওক কোনোবা UPPL পাৰিষদে হওক বা যিকোনো দলৰ পাৰিষদে প্ৰশ্ন সোধাৰ কুৱেশ্যন কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে কিয়নো ৰাইজে প্ৰতিনিধি পঠাইছে ইয়াতে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ইয়াতে আমাৰ পলিচি মেকিঙত লেজিছলেশ্যনত সহায় কৰিবলৈ তেখেতসকলে যাতে এছেম্বলিত কথা ক'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলক মানে জিকাই দিয়া হৈছে ভোট দি পেলাই জিকাই দিছে ইলেক্ট কৰি পঠাইছে ইয়াতে গতিকে ইলেক্টেড হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে এছেম্বলিত যদি কথা নকয় এইটো ৰাইজৰ যিখিনি আস্থা এইটো হেৰুৱাহে হ'ব ৰাইজৰ যিখিনি এটা প্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা বা বিশ্বাস আছে এইটো হেৰুৱাব গতিকে এজন পাৰিষদে প্রশ্ন সুধিবই আর সুধিলে উত্তর দিব লাগে এটাই গণতন্ত্র ঠিক আছে अब्ला लोगोफोर दिननि माखासे निउसफोरा बेखिनियानोमोन आरो नोंथांमोना जुदि आं चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनाय चेनेलखौ जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामनो हायो लाइक खालामाबो जेबो नङा लाइकआ जेबो मेटार नङा शेयार खालाम हायोबा आरो कमेन्ट खालामा नोंथांमोननि गोसो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि